kusuku lwanamuhla tingamashumi lamabili nesithupha kuyo inyanga yenyoni eminyakeni wa-2021 siyanimukela esontweni e-All Saints Cathedral lalapho simthebulela khona inkonzo yesidlo yesiswati. Inkonzo yobazalwane yethulelwa yimi umfundisi Sigudla kanye nomfundisi Mabuza, sinababebhekisisa Dlamini nasisi Jackie, silokungena lotabe asithekula nomfundisi Zulu kwabazalwane Canon Zulu lotawusifundzela letinye letifundo tetfu. Siyethemba ukuthi bazalwane sitawuyithokotela lena nkonzo, sisamkhonda uNkulunkulu, sisamdumisa uNkulunkulu namhla kulisonto lelishumi nesiphohlongo emva kwePentecost, kuphindze futhi kube lisonto le-26 eminyakeni. Tifundo tethu-ke bazalwane litholakala ekhasini le-62 kwencwadzi yetifundo, bese encwadzini yetinkonzo litholakala ekhasini le-279. Isifundo sekuqala sibhalwe ku-Esther, isahluko sesikhombisa, livesi-ke lekuqala kuya kwesithupha, phinde futhi sifundze lemfica kuya lelishumi, bese sifundza isahluko semfica amavesi ama-20 kuya ema-22. Lihubo lanamuhla lihubo le-124. Sifundo sesibili sibhalwe kuJakobe, isahluko sesihlanu suka esahlukaneni se-13 kuya esahlukaneni se-20. Bese livangeli lethu ngekulandzisa kwamakholwa ngcwele, isahluko semfica siqala kufundza esahlukaneni se-38 siyogcina esahlukaneni se-50. Jesu wathi, "Wesandla inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho." Lona umyalo wokuqala lokhu, ngokwesibili kufana nawo ukuthi, "Wosandla makhelwane wakho njengokuthi isandla wena." Kule miyalo lemibili kubambelele yonke imithetho yabaprofethi. Umetolo tetfu sitimiselela lokuqinisekile ukugcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngeluthando nangokuthula nangobubi babo. uNkulunkulu Somandla, Baba wethu osezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile nguwe kulithala lethu, sonile ngekuxabana nekukhulumana ngempela nangakwekufanele siwenge ngenxa yakho Kristu Nkosi yethu, senzele konke esilenzile, senze ukukholwa ngapha nokusha kuleli gama lakho. uNkulunkulu Somandla asithethelela konke abaphendukanga ngeqiniso, akasihawukele, asithethelele impilo tethu, asikhulele kuto, asimise, asithulise nasekuphileni lokunixanini, asigcine ekuphileni kwaphakathe ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawuthole isithandazo wanamuhla kanye kanye bayo asithandaze. uNkulunkulu ophakeme kwedlula ukuconza kwethu, yambula umncane kakhulu wethu, yena siconze ngabo konke labasebenzela ukufeza inhloso yakho, kude kuthi sonke kanye sithokotele inkazimulo nebusa bakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu ophilako, abusa nawe nomandla egcwele, uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Ale phasi sithobulalela ifundo lanamuhla. Oh
simakadze mbili mandla uphela wena lesikhosela kuye wena loyinqaba yethu lohlala ukhanya uhlala ukhona elikhathini lonke nasezindaweni zonke siyabonga ngokwethu lomgcwele kukhona bakho simakadze kulesi sikhathi kulena ndzawo sikubonga Nkosi amandla akho sibonge ngokwethu lomgcwele lothando lwakho sibonge uNkulunkulu wethu ngokuthi nje simakadze ufune Nkosi ukubalala la sikhona khona nathi siyathandaza simakadze siyathandaza ngemandla akho sithandazela Nkosi ngokuthi ko yena babe emavi emlomo wami yena babe uzidla kwetinhlitiyo tethu kulesi sikhathi kube ngokwemukelekako kuwe wena Jehova namfana lethu naphakathe naye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Ibandla phasi. Sibuye siphinde sidlulisele bazalwane abathandekako egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje ngingemasonto lemashumi lisonto lelishumi nesiphohlongo emva kwaPentecosti bese sitivekile bazalwane ifindo tethu sifundo sekuqala sikuba Esta sakhiwo sesikhombisa ikubole likhulu namashumi amabili nakune isifundo sesibili sijabuke sakhiwo sesihlanu ivangeli lilandziswa ngakho lomgcwele sakhiwo semfica siyabonga kuNkulunkulu bazalwane lesinikele ithuba lokuthi besingakhona sibonge sidlulise sifunze sibe kuye siyobonga Jehova wethu nomuhle kangaka losendela into leti sithi ke bathandzekayo sisahlangene ndzawonye sibonga sikujulisa uNkulunkulu sikhuluma nendzaba yesonto loluluswayi noma lusonto lolubonakalisa ukuba luswayi noma lusonto loluneluswayi. Amen. Siyalati bazalwane luswayi ngiyathi kuleti insuku leti tabugephila bohayihayi kodokotela luswayi akusiyo into labayithatha kakhulu bazalwane bayabatha sinciphise ekudleni sinciphise kulosekudala kodwa ngalana ungathi indzaba yeKristu yona imemetela kokuthi asibe luswayi kakhulu thina bazalwane kunokuba luswayi ekudleni kwethu nasetimpilweni tethu. Sisaqhubeka ke bazalwane nendzaba yokukhula siyakhumbula ukuthi sisesikhathini lapho sikhumbula khona nangendalo siyikhumbula indalo yasimakadze bazalwane sithi sisabuka siyabona into letinto etenteka ngaphandle bathandzekayo ngokuthi iyakhombisa indalo leyalethwa uNkulunkulu ngokuthi kunekuphila kunekuthokota nekujabula size sikhunjule ukuthi ensimini yase-Edeni uNkulunkulu wasinike umsebenzi bathandzekayo ngokuthi sinakekele indalo sithathe sisebenzise lokuphuma kuyo indalo kude kokuthi abantu bakwazi ukuthi baphile bakwazi ukuthi bathokote iqhubeke impilo iya embili. Siyazi bazalwane umcoba ngokuthi into lephilayo ibonakale ikhulu ibonakala indlondlobala ibonakala kwaletintulo kuyo ngoba uma ngabe seyingasaphili seyingasandlondlobali ubese kuyethusa ngoba kubale kukholelwa kokuthi seyiyaqala seyiyafa. Ngakho bathandzekayo siyabonga uNkulunkulu losinikele ithuba lokuthi sitawukhulumisa indzaba yokuthi libandla kufanele ukuthi libe neluswayi ngoba nathi silibandla bathandzekayo sipitiwe sabitelwa kokuthi sikhule ngoba uma singakhuli kusho kona kokuthi siyalahleka siyawa silibandla kodwa uma sikhula siyabona into tibangcono empilweni yethu naseluhambeni lwethu naNkulunkulu. Namhlanje njengoba sisho bazalwane luhambo lwethu lokukhula sikhuluma indzaba yokuthi libandla libitiwe kokuthi libe nebuswayi ngoba luswayi bathandzekayo into lesiyatiko lesiyisebenzisako ikakhulu timbili nje tindzawo lesijwayele kakhulu kuyisebenzisa kito yekuqala bazalwane sijwayele kuyisebenzisa ekupheleni ekunongeni kudla kwesibili sivamise kuyisebenzisa ngesikhathi sithatha ikhuba noma sithatha inyama lengaphekwa sifuna kuyibeka ngesikhathi ingadliwa lutho sigcwalisa uswayi sifake uswayi sendele kokuthi kungaboli lalapho sibona khona ukuthi uswayi lutawumsebenzi ngokuxosha nekususa lokho lemhlambe bekungaba inkinga kuhlukumeke kulethe kuhlupheka. Siyathi bazalwane ngokuthi luswayi lwehlukene kaningi mhlawumbe thina esibaswati sijwayele loluqondisalele nalolubahayi kodwa kuyavela tindzaba nawe uyangena esitolo
ngokuthi luswayi lwaselwandle, lubhaliwe lokuthi luswayi lwe-Epsom, lubhaliwe lokuthi mhlawumbe luswayi lwasentabeni iHimalaya. Ngisho nemibala siyawabona noma siyalibona luswayi luda nemibala lemininganingi eyahlukahlukene bathandekayo, ngoba nalemisebenzi yayo nalokutholakala kwalo loluswayi kutholakala bathandekayo kwinzolo ehlukahlukene, kumemetela kona ngokuthi silibandla sibikelwe kokuthi sibe luswayi, kufuna sakhe ukuthi sehlukene, sithi igama lehlukene. Kungako nje sinemabandla ehlukene ngequbo nangako konke, kodwa ekugcineni kwako konke ayini angemaKrestu, njengoba neluswayi nalo lwehlukene ngezindlela zonke, kodwa ekugcineni kugcina kuyini uluswayi bathandekayo. Siyaphi bathandekayo ukuthi luswayi mhlawumbe simjwayele ukuthi silisebenzisa ekuphekeni, kodwa labanye bese baxalela abantu bayathi ukuthi nase sekunetinto la ematinyeni sekunemabala la ematinyeni afuna kususwa, uyaluthatha uswayi uhluhle ngalo. Kuyathiwa ukuthi noma mhlawumbe sekubuhlungu ukuphimbo, uyakona ukuluthatha uswayi uhluhle ngalo, wendele ukuthi letinto letigulisako letemlonyeni tikwazi ukuthi tiphele. Siyadada bazalwane tindzabadala luswayi, labanye bayawuthatha tinhlobo ziswayi lehlukile letimibalabala, bangena batifaka ekhatsi ebhavini bese bayarelaxa kuba mnanzi bathandekayo, bayatithoba bahlelela khatsi emantini. Timbo letiningi letibonakala tentiwa luswayi, njengoba natsi silibandla bazalwane, tiningi letinto letifanele ukuthi tibonakale siteka, sibonakale sihamba siphila kini. Letifundvo kabathandekayo lesitifundile namuhla tiyasivetela ngokuthi njengelibandla siyadzinga ngokuthi sibe luswayi kulo mhlaba, njengoba Jesu amemetela kuMateyu 5:5 ngokuthi thine siluswayi lomhlaba, thine sibukhanya kwelive. Bangabe luswayi selulahlekelwe buswayi balo, akalungele ulutho ngaphandle kokuthi lithathwe litshintshele ngaphandle liyonyathela ngetinyawo, linyathele ngeticathulo. Bathandekayo angikholelwa ngokuthi kukhona la emkhathini wethu lofisile ngokuthi abonakale aluswayi lolusengenamsebenzi, ngoba sonke uNkulunkulu silethile wasibeka la, wasinikeza umsebenzi bazalwane, bekufanele ukuthi siqhubeke siye embili ngawo ngokuthi sisonzele abantu kuNkulunkulu. Nasibuya-ke bazalwane eBhayibhelini, lala kufika kukhulunywe khona kwekuqala ngeluswayi, sithola kukhulunywa ngeluswayi bathandekayo encwadzini yaLevi sahluko sesibili ivesi 13, lalapho uNkulunkulu aveta khona ngokuthi nakulethwa umnikelo elatini lakhe, ufuna lo mnikelo ulethwe uthelwe ngeluswayi bathandekayo. Lalapho sibona khona luswayi seluqala ngokuthi lusetshenziselwe kwakhiweni ivumelwano, ngoba lowo mhla nje ulethwa uNkulunkulu nje kwakhiwa sivumelwano thina. Sibonile-ke siqhubeka sifundza nalo iBhayibheli, lalapho abantu baNkulunkulu bebathi nabagcina ivumelwano khona bajinjelane ngeluswayi noma bathelane ngeluswayi noma basebenzise luswayi. Lokusho ukuthi thina bazalwane, njengoba sibazalwane sibidela ukuthi sibe luswayi, kuthiwa-ke bazalwane sengithi-ke lekufanele ukuthi siphumelelise noma sibonakalise sivumelwano uNkulunkulu lanaso nebantu bakhe emhlabeni, ngoba siyabona ukuthi luswayi luyasetshenziswa, lusetshenziselwa kokuthi lwakhe ivumelwano. Kufanele sibuke-ke nathi bazalwane ngokuthi sisabikiwe ukuthi sibe luswayi emhlabeni. Kuyabonakala yini lokuthi sifike sibe bantu labatawuthitha impilo yalabanye abantu emhlabeni, ngoba lokuthi lokuvela kwaloswayi luvela esivumelwaneni, luvela bazalwane luthitha impilo talaba lababili labangena kulesivumelwano labangena kiso. Masibuka-ke bathandekayo isifundo sekuqala, sibona indzaba ya-Esther naMordecai nenkosi Ahasuwerusi, mhlawumbe nendvodza lekwakuthiwa Hamani. Lalapho indvodza lethiwa Hamani yathi ifuna kwabulala bonke emaJuda, kwase kubitwa Esther ngokuthi aguquke Esther avume ngokuthi abe luswayi lolutawuhamba lufike luguqule simo, lolutawufike luvubeke lufake imfundiso lengiyo nalengikahle ngokuthi nabantu baka-Israyeli abangabulali. Watithatha-ke Esther, wathatha Esther wathi ngitawutithatha kufanane neluswayi liyawufakwa ebhodweni lelibila kokuphekwa luphalishi, ngihambe ngiyawutiveta enkosini, ngoba kwathiwa ukuthi awuveli enkosini ingakiki. Kodwa wathi yena ngoba sekubi bantu babi bayafa, wahamba waya enkosini wayawutiveta Esther,
wangena ekhoneni lenkosi Esther wayicela ukuthi ngicela Nkosi selelithini walela nzini lalapho sifunza khona namuhla sekusenzilini inkosi yabona ukuthi Esther ukhathalekile yabuta ukhathaleka yini Esther-ke ayivumelo lenhle aluswayi loluhle kwathi kufuneka ukuthi senifikile basinze baphephe abantu baka-Israyeli ngoba mina sengiguqukile ngaba luswayi kulendzawo khona ebukhosini benkosi Ahasuero wafika wathi cha Nkosi ngibabuhlungu ukuthi mina sengitawukufane bantu bami sesitawubulawa yamangala inkosi yagcina iyiva inkosi indzaba ukuthi nabantu bama-Israyeli batawuphela bathethwe umuntu ababulala nje ngethu yabatonza kuba khona kwa-Esther kwaba luswayi Esther wasifundzisa Esther bazalwane ngokuthi nala emhlabeni sifanele ukuthi sibe luswayi lolutawufika luyibeke indzaba yebantu lalapho abantu kubonakala khona ukuthi into atisahambi kahle bantu abasaphatheki kahle sivele sibe luswayi lolutawuveta ukuthi cha indlela lengiyona yaNkulunkulu yebantu kulefanele baphile ngayo emhlabeni kunayo liqiniso lelinaNkulunkulu esisaphila sonke sila emhlabeni kunasi siphinde sibe bantu abathi simemetela indzaba yekuthula ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthula emhlabeni simemetela indzaba yokuthi bonke abantu babe namathuba lafanayo nalalinganabo kube bade bantu labaqalwako nokuthi mhlawumbe babulili noma mhlawumbe basibongosini noma basivesini kodwa sonke sithandzane sikhombise loluthando laNkulunkulu siyabona bezona sinasingeke sifanane na-Esther batawusukuma sibe luswayi lomango lesikiwo umango bathathekayo utawuhamba timo letiningi lonakala bantwana baka-Israyeli ngabe babhubha baphela kube akazange uNkulunkulu amsebenzise Esther kokuthi abe luswayi umbuto webazalwane ukuthi ngabe thini siyavuma yini ukuba luswayi lala sikhona khona ngoba thandekayo nasingeke sibe luswayi sitawuhlala sibukele bantu beletifo sivumele bantu beletifo bayohamba abantu bashaya imithetho yokuthi akungabi khona tinkonzo akungakhona uNkulunkulu akwenteke kanjani vele siyawuyithobela leyo mithetho ngoba asikho lalapho kushaya khona leyo mithetho asikho nasetimpilweni talabantu kokuthi singaguqutele ukuthi bashaye imithetho lengiyo manje sitawutikhanza sisekuhluphekeni kuthi uNkulunkulu bezalwane asivele siqinisekise singahlali phasi kodwa sibe luswayi loluyawuvumele emhlabeni njengokuthi lwathi lwaNkulunkulu lube khona inthando yaNkulunkulu ibonakale kuphila kwaNkulunkulu kuphile bantu bonke lithi-ke liyinkubo namuhla abathandekayo sithola abantwana baka-Israyeli bayakhala bathi Nkosi ube bewungekho wena ngabe sihambe saphela njengoba siyibona njena kulenzaba ya-Esther ukuthi uNkulunkulu ukhonile ukuthi abasinzise lekusebenzisa Esther lembala kube mhlawumbe bekude labe babaluswayi bakhala uNkulunkulu ukuthi Nkosi nasisibe sakho sigubha Nkosi yiba nemusa kithi ngabe lesibe sakho sibikiwe bazalwane ukuthi sibe luswayi lentawuthandazela kithi silile phambi kwaNkulunkulu sikhale phambi kwaNkulunkulu ukuthi Nkosi nasibe sakho sigubha Nkosi yehlela kuwe bantu bakho Nkosi sesethembele kuwe asingajabuliswa naphakade bathingeke abazalwane bathandekayo labandawo baluswayi bakhale bamemede kushifakathi ukuthi nali live lethu Nkosi bona kokuthi kanjani ngoba bathandekayo sibito kokuthi sibe libandla leliswayi sibe libandla lelitawufinyelela yonke indzawo emhlabeni litsinze impilo zebantu ngoba bathandekayo nasiyifunza eBhayibhelini siyatshela ukuthi labo labalinza idolobha balinzela uNkulunkulu angekho balinzela lide labo labakha idolobha noma bakhe noma ngabe yini bayakhe uNkulunkulu angekho noma bakha indlu lithi iBhayibheli ukubona elikhulu ne-27 basuke basebenzela lide siyathinga abazalwane ukuthi empilweni yonke sibe basibani labatawumeleka emisebenzini lasikhona khona etikolweni lasikhona khona emakhaya lasikhona khona emimangweni lasikhona khona ekuhulumende lasikhona khona simemele sifune kukhona kaNkulunkulu sifune inhliziyo yaNkulunkulu sifune ingqondo yaNkulunkulu sitawukhona ukuthi senetipho noNkulunkulu bantu basifakazi batawusinza abathandekayo ngoba nakangekho uNkulunkulu vele njengoba basho abantu baka-Israyeli kube ungekho wena Nkosi ngabe sabhubha nathi sitawubukela siwubona umhlaba ubhubha bantu bazabatetela timo tabo angekho uNkulunkulu
asiwubuyiseni uNkulunkulu emphakathini webantu bathandekayo. Siqhubeke singene encwadini yaJakobe lalapho Jakobe amemethela khona ukuthi nembala sifanele ukuthi sibe noswayi bathandekayo, nokuthi sibe bantu abathandazayo, bantu abativumayo tono, kude kokuthi siyobona umehluko, sibone bathandekayo ukuphiliswa kwalabagulayo, sibone ukuthethelelwa kwentono, sibone umango uphenduka bathandekayo, ngoba sivunile ngokuthi sibe noswayi lelitawuvaka emhlabeni, lelitawugcina libambe izinto kaNkulunkulu, litigcine libambeke njengeluswayi luyigcina inyama ngokuthi ingamonakali, luswayi silibona lugcina sikhumba ngokuthi sibonakali. Uze kukhuluma Jakobe indzaba ya-Elijah ukuthi Elijah lowakhetha ukuthi ngitawuba luswayi, bathi baprofethi bonke babalekile balandzela Jezebeli bayawukhonda Bhali, wathi mina ngawukhonda uNkulunkulu lophilako lokusimakadze, wase uyamemetela Elijah ngoba abeluswayi lenzawo bekakilo uNkulunkulu wamuva wamlalela, wathi Elijah alingani iminyaka lemithathu netinyaka letisithupha lembala kwabanjalo, kodwa wathi asamemetela Elijah wathi alini, waphindze kwabanjalo ngoba abeluswayi Elijah uNkulunkulu lasibikeke ukuthi sibe ngilo lelivana emhlabeni, nente kokuthi kukhona kaNkulunkulu kube khona yonke indzawo lalapho abantu bakhe bakhona khona. Uyasikhuthaza ke Jakobe ubhizo ukuthi asiphize sibe bantu labalungisanako, labaqondisanako, ngoba phela luswayi bathandekayo lupheshisa ukuvuma, lulubuyise ukuthi kube nebumnanzi kuloko lokudliwako. Nathi impilo lethu kufuna ukuthi tibe timpilo letidlikako, letimnanzi, letithokotisako ebukhoneni baNkulunkulu, lalapho sesiphesha khona esomeni uyaveta Jakobe ukuthi atilahle tonke natitolo tinto letingalungi ebukhoneni baNkulunkulu, sikhombise ukuthi nembala siluswayi loluthokotisako ebukhoneni basimakadzi. Evangelini siyabona naJesu bathandekayo beyikhuluma lendzaba yokuthi vele sifanele ukuthi sibe luswayi. Uthini Jesu? Uthi Jesu kubafundzi bakhe, ningahlupheki nokuthi kukhona labanye leselayihambisa lendzaba yethu lemhlawumbe nicabanga ukuthi alibati nine, labo bantu yadini ukuthi bayihambisa lendzaba bangivile ukukhuluma, baniva nani ngikhuluma, ngoba nibe luswayi loluphumile lokuthinta umhlaba. Lendzaba yokuthi Jesu Kristu inkosi nomsindisi vele kufanele iphume ihambe, kukhululwa kwabantu kukhishwe amadimoni kibo, kufanele ukuthi kwenteke, ngoba vele inkonzana yomuntu indlela yokuzisindisa nabalahlekile. Uthi Jesu ungahlupheki, losebenza kanye nathi ulungile ngoba akani nathi, lingakhathateki ngabo, ngoba Jesu uyathi ukuthi lolu swwayi soluqalile luyaphuma luyahamba emhlabeni luyafinyelela. Uthi Jesu lokuqoka salonaka lokuthi impilo tenu nivele emabito enu abhaliwe yini encwadzini yalabaphilako, ngoba ngifuna ukuthi salonibuka ngokuthi yini lekhona la eceleni kwenu leyona lokuthi libe luswayi lolungiko, lokhu lelikubona ukuthi liyabona luswayi benu upheshiseni kutethi litawungena embusweni wezulu. Uthi Jesu Kristu ufuna sibe bantu labakucabanga kwabo, kungabi kucabanga kwalelive, kucabanga kwethu kungafanani nekwalelive, kodwa sicabange ngendlela uNkulunkulu lasibikeke ukuthi sicabange ngayo, ngoba thina sesiyathi sisebenza umbuso waphakade, umbuso lophilayo bathandekayo, umbuso waNkulunkulu. Uthi Jesu kufanele ukuthi kwenta kwethu kube kwenta lokukhombisako ukuthi nembala sihamba nengadlagala, sihamba naNkulunkulu. Uthi ukuthi bafundzi bakhe abakhombise impilo letinsha, bakhombise tithelo tekuphenduka, ngoba nembala bona baluswayi. Uziyamemetela Jesu uthi luswayi kufanele ukuthi liwete umsebenzi walo, ngoba nangawete umsebenzi walo alisalulekanga. Bathandekayo kwakathi besikhathi sisasifuthi sisekilo yilo luswayi lala sikhona khona, bayakhona abantu kweta kukhuluma ukuthi ningakwendi lokubi, nami uzowukhona sikhundla yeke lani lokubi, noma bathi hey akasonzele esikhundla sitokuganga kanina. Umuntu lo bathandekayo ukuthi siyakhona ukuvama loluswayi, sibuyise letinto taNkulunkulu, sitibambe letinto taNkulunkulu, tisime tiqine bantu bathi ukuthi indlela kaNkulunkulu, imithetho kaNkulunkulu netimiso taNkulunkulu nathi sihambe ngato, siphile ngato, sihlale kito, noma abantu nje baqhubeka noma sesifikile thina kuqhubeke nje impilo kwangathi besingeke, kwangathi
uNkulunkulu akasisize bazalwane sinekulolu swali lolutawuthinta umhlaba luguqule umhlaba ngoba uNkulunkulu usibikela kuko kona lokho egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Asithandaze. Babethu bongcwele, sigcine singabi nekhanuko nekukhalela leto tintfo lotisusile empilweni tethu. Kepha siphe kwenetiseka ngesikwa semihla ngemihla nosilethela njalo empilweni. Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Yena moya wakho longcwele ahlale empilweni. Bafundisi bethu kanye nebashayeli bethu kude babebetele livi lakho emangweni nekwethembeka. Nathi silandzele nekubebetela emakhaya nasemisebentini yethu. Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi usisa likomiti lelihola libadaleni netipho letifanele tamoya wakho longcwele kude batewukhona nekwetsembeka ebandleni. Baphase bafundisi, baphase bashumayeli kanye nenkonzo nekushunyanyelwa kwelivi lakho emkhatsini wethu. Basibonele ekukhuleni kamoya temcebo kanye netinombolo nebazalwane. Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Ngela moya wakho kuyo yonke imindeni lefise sipho sebantwana ukuthi batalane banze bakhulise bantwana babo ngendlela lengiyo yokusaba nokukwazi wena nelwati lokuthi bantwana basibusiso nelifa lelivela kuwo. Vikela abantwana bethu kulelikhasi letimatima ubasite ukuthi banake imfundo nokuthuthuka kwabo. Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi phakamisa ingcebo takho telivi nemasakramenti akho eveni lakithi kude kuthi sono nenkohlakalo isuso kithi siphile ukuthula nekuphela. Nkosi nomusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Njengoba waphephisa Israyeli nga-Esta, senzisa uphakamise labo labahlushwa ngenxa yenkolelo tabo. Ukhuluma kwabo bagceke kungalungi. Ukhuluma
kithi babemi kaNemandla sisinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kwesizwe umhlatshelo lophilako simelelweni nemandla bakho longeleni sihambe simelele kumona Nkosi bakho yaloke kwenu nemandla onke ekwenta lokukhulu kunalokhu besicelayo nalesizidlako emandla lasebenza kithi akadunyiswe ebandleni ngaye Kristu Jesu Nkosi yethu etithulaneni lonke kude kube nina nini bese sithula kwaNkulunkulu nokwenza kuthonza bonke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla wese nenkodzana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Asambeni ngekuthula nangelothando siyosekelela inkosi. Egameni likaKristu. Amen. Lela Jesu wama hotla oya lela oya lela